Pomorski fakultet evo sad već 10. godinu za redom podržava Kongres pilanara jer je to jedno od mjesta u Hrvatskoj gdje se na jednom mjestu mogu naći svi glavni čimbenici iz područja prerade drva, ali i iz područja šumarstva. Taj kongres govori o stalnim akutnim problemima koji se stalno nalaze u našoj struci, ali i o nekim novim problemima, kao što smo svesni sad problema klimatskih promjena koje su toliko značajne, utiču, čuli smo danas ovde jako mnogo na ovaj naš korpus, te takve teme kongres prati, na vreme reaguje i na osnovu toga što se ovde zaključi možemo mi dalje da donosimo poslovne odluke. Uz metaloprerađivačku industrija se uveli od najdužom tradicijom u našem području je upravo i drvoprerađivačka industrija. Jako smo zainteresovani za informacije iz drvoprerađivačkog sektora jer šumarstvo i drvna industrija moraju ići zajedno i ta saradnja mora se podići na veći nivo. U šumarstvu treba biti strpljiv, štete se vide za 20-30 godina. Tako da moramo biti vrlo odgovorni sada kako bi i drvna industrija kako ne bi ostala bez sirovine u doglednom periodu. Nama je ovo tržište jako značajno i interesantno, znači što se nas tiče jedno 70% izvoznog, znači broj sušara koji ide izvozimo u Hrvatsku, tako da je znači ovo tržište za nas jako bitno. Dobro je imati domaće proizvođače, dobro je imati sigurnu isporuku, siguran plasman i dobro je imati otvoren distribucijski kanal za domaće prerađivače. Mi smo ti koji u stvari pokušavamo držati ravnotežu i boriti se za male kolege, za industriju, za finaliste, sve skupa.